Okuhle nokubi kukuwe ngaphakathi. Niyeke ukusukela usathane nithi, hawu ungilingile usathane, kwathini. Yazi usathane uyangihlasela. Ayikho leyo nto. Konke kukuwe ngaphakathi. Your lower self no higher self. U-ego self no higher self wakho iwona uGod noSathane ophila kuwe ngaphakathi. Kanti-ke uyakwazi ukuyikhethela wena ukuthi imuphi omondlayo. Ngabe wondla okuhle, imicabango emihle, ngabe wondla okubi, imicabango emibi ngaphakathi kuwe-ke. U-higher self wakho-ke uthando, iqiniso, ukuzwelana, ubuhlakani, ukuba nenhloso, ukuthula. Kanti-ke ubusathane kuwe ngaphakathi ile ego yakho, ukwesaba, ukucasuka, ukuzigqaja, umona, izilingo, nokuzingabaza. Izinto ezenzeka kuwe ngaphakathi lezo okuyinto kufanele ukuthi wena ulwe usuku nosuku ukuthi wondle lo ofuna ukuthi akhule ngaphakathi kwakho. Umuphi wena lo ofuna ukuthi ekhule ebemkhulu abuse empilweni yakho? Uyamondla-ke, umondla ngani? Ngemicabango yakho emihle emibi, izenzo zakho ezinhle ezimbi.